Trakay yon chrétien pendant voyage li. Chapitre 18. Voyage yo kite, yo pran yo nan fil. Yo pa même getan fin ran yo compte kote yo ye yon, parce yo rete konsa, epi yo wè yo vlope nan yon scène. Lè sa, nom lan retire manteau ki te sou li ya. C'est lè sa, mesi yo wè se nan pelè yo pran. Malgré tout ça yo fait, yo pa kapab sorti nan scène nan. Yo obligé rete ap ple de rele en mwey. Les chrétiens wè ça, li di kon sa. 4 messieurs yo nou te jwenn nan pale ya te di nou pou nou pran précaution nou ak flate. Men kounye ya nou wè verite ya. Moun ka flate lot se pelen yap tan pou yo. Pendant yo rete ap tan kon sa, yo wè yon nom ki gen yon bel rad klere sou li ak yon gros fret nan men. Rive, li déchire sen lan epi li libere yo. Lèl fini, li di kon sa. Nom lan nou te suiv lan, se Satan ki te vin sou nou nan pos bon moun li. Nom lan ki te delivre yo a, fe yo mette a genou. Li ba yo yon bel rakle, epi li di yo kon sa. Sa va montre nou pou nou pa kite moun pran tèt nou. Suiv mwen, ma mette nou nan pon chemin. Kou yo rekomanse mache kon sa, yo wè yon nom ap mache vin jwenn yo. Nom sa aterele nan point bon Dieu. Rive sou yo, li mande yo ki bo yo prale. Yo même yo répond li kon sa. Nap voyager pou n'aller nan ciel. Le nan point bon Dieu tande sa, li pete yon sel griye dan, epi il di yo kon sa. Ki sa nap di la? Kote sa a pa existe non? Chrétien répond li. Mais oui, sa ge pou vini apre vi sa. Nan point bon Dieu dil kon sa. Se pati cherche kote sa. Mais comme moi pas capable joindre li, m'a retourné aller prendre sam te kite nan espoir joindre ciel la. Mais comme yo te déjà connaît se bagay nan vie sa qui te empêché yo joindre ciel la, chrétien ak espérance pa okipel parce yo continue route yo. Après ça, yo vin rive yon kote yo rele bon jan vent. Comme yo te yon ti jan bouquet, espérance chita sou bon route la pou l'fè yon ti dormi. Mais chrétien fait songer, messieurs yo nan château a te di yo pinga dormi sou route la. C'est ça qui fait pour yo pas dormi. Yo commencé à causer sous ça bon Dieu fait pour yo pendant vie yo.